o kou whamaramaru atu I he talamalo e whanua lotu pe mai a ko. Pea o kou whapapae ki he taukakapa o I ngaahi taukakapa. Pe pehe ki he kakaitupu a e whanuani te whito ke matakari nana wala, manapuri o kwa nautoro a Kenipela ni. O kuma I he Ma'ananga Kenipela ni o ku I heni pea mo Luseane Tuita-Nakao. Ka ke o kou whakaturo watu ki he tahine princess la tō whuipeka. Ka koe tala whekaulahi o tonga ki Australia o ne mea hei mono kainga ki ngai haa io. Ai ka kai whanua whare matapure pe pe ki kautaki lotu me kautaki pe moe tonga. Ko tō beo mea mai mea tapa beo e kolopeo au ki tonga. Kai tari rei ki moutou ke tau Polokalama Okooko alo au pe koe tau kawe ngā koe uesia koe ia pe moeanga e whema miri a ki tau tōru whahinga e tangata kaua e kautou ngā pea moe Kolonavailasi pe humai moe flu moe nahanga uesia e tau anga e tau whakaukau pe moe tau Ulungaanga. Kai ke uto e whaloloa te utukan ka Luseane ke ne kamata mai pe a mātoki hoko to e pe malo au pito. Malo au pito. E hūwhanga te whakatapu o si hawhaki. Ka ataki whakahoko te Polokalama koe ni e he pongpongi ni. Ko tau, mahal ko tau au ke he thiu he whanongo ke talano he coronavirus mo. Pe koe COVID ai wa. Pe koe mimi mahina ko tau pe ko tau. O mai he potnawe mo ui o tau ngāhi whanua. Ai tau anō fo o ke mea fo o moe. Anga fo o we ai COVID koe ni. Pak mahal pe ko tau fiu he whanongo tānoa. Ka o kai ke tuku ai hana whamanatu mai ka tau tōru. Ai angai ai maa mi o horo ai mahaki koe ni. Moe anga koe e ne hanga uesia tau tōru. I he tau mo ui whakaaho. Pako lahi apite tala noa mai kautoke tā koe kautoke tā pe mo ui I whai mahaki. Tala noa mai kau psychiatrist mai kau psychologia. I he ene hanga uesia ai ka kai o mamani. I he tau e hoko mai ai mea koe ni. Pako taim ni koe ke tau whukatoka ngai. Ene hanga ko uesia tau tolu. Mo tau ngai family. Mo tau ngai community. He ne uesia. Mea ko tobe I he tau mo ui. Ne uesia tau tore tau I api, mo tau family, mo tau whanau. Ne uesia api ako, ne uesia api ngāwe. Whakatahaanga lotu, mo ngahi whakatahaanga kekepe I mamani. Pe koe mea mahaleo o mawhenga ke ma tānoa ke ai he ku tau tala no pe tau wahe mea koe ne hanga uesia. Pe whewhe ne hanga uesia a ki tau tolu. He uta ni koe ki tau whakatoka ngai. Ta koe mea ia koe. Hani koe tau whakawholau aki. Ko tau tolu tō ngā ke tau ope ki tonga ki o tau ki whanua. Ke tau o ki New Zealand pe ko Amerika. A ai ko tau ngā whamili. Koe whaiha whakataanga koe Mali. Pe ko ha pe kia ha ataha. Tau whia mau ke tau o wau ki ai. Tau e hoka e mea koe ni mo ni hanga uesia. E tau wholau ki o tau ngai whamili pe ako. Tau whakatoka ngai pe tau mamahi lahi he mea koe ni. O hangai koe tau no e kau psychologist me kau psychiatrist. Koe tau mamahi e kuni hanga whakotupu mai a ngai mea keke. O tau pehe tau tōko e tau ki puke whaka Atamai pe koe kakai pe ni iu kuna puke whaka Atamai. Kau whakamantu I mai ke kakai koe ni mo kau psychiatrist. O Kolama pe ata haia ke puke. Haki I momeniti pe ko haki I aho pe ko haki I wike. Ko he ngā koe mamahi. Pako me e ko lahai taha kona whakatoka ngā I mamani. Koe mamahi e kakai. Ko he ngā koe keke lava o whai e nau whetu taki keke o nau mona o ngā whamili. Io koe whakaukau maho I ngā na Luseane o ke hanga o tuku mai He koe tau tōru whahinga e tangata
Pea koe iloia, pea moe mea nai toka mea i pe ia toka ilo i pe ono aho kilukilua e kau poto. Ai i kai ke tau lava o mo ui pe ia ki tau tolu, ka kōpau ke tau whiohi. Papuai ngāhi lea ki ai Aristotolo, ko ne pehe ko tau tolu, ko rational animal, ko social animal, ko no whena ke talamai, ko political, o ku i kai ke tau mo ui, toko taha. Ko e tau rea tonga Luseane ko manatu hake ki ai, ko i kai hatoa e tuu toko taha. I kai hatoa, i kai hataha, kai hamotu e mo ui pe tuu toko taha. Pa koutui koe mea mahu inga e ka te au i ne hao ke mea koe ni. Pe hangi koe mea koe ku ke hanga o mai. Oku i kai ke tau whakatoka ngai, te ta wheinga ke whakalau ai ngāhi tupunga mo ngāhi uesia, ke tau whakatoka ngai pe mo tau ilo o ku iai e uesia o ki tau tolu. I e mea o tau whakatoka ngai, mo e mea o ku lahiane mea o ku i kai ke tau whakatoka ngai. Koe tau nofo mao, koe whakaukau koe o nofo mao. Mo e tae alu ki a ngai whitu o ki muri. Aini ku ke usahana o mai Luseane. Iyo ka ke hoka. Koe ku whakatoka ngai e siwa koe malo lopi koe pe kia hatoko taha tau ki community tau ngoi. Nau sio hifo ke statistika koe o ahoni. Ko mamani he ahoni, koe ono poli whawha miliona ko nau pe kia. I he mahake koe ni koe fu toko lahi au pitoria. Koe tau sio ke hange koe wako whakatoka ngai koe ngāhi whanua la ngai. Maha koe whanua ko Amerika. Ko nau kau pekia, ko nau laka nau tori e taha miliona, taha moi konga miliona. Ai koe tau sio ke taha moi konga miliona koe ia. Koe whamili e taha moi konga miliona. Ko nau tenghia ai toko taha koe ku malolo, i nau ki whamili. Pe ku kawatu ke kau pekia koe ni, a e tau kakai tonga, kakai me Pasifiki, Ko tau nawhai Pasifiki tau wope tau kāinga mo tau ngāhi whangi mo te Pasifiki. Aia koe tau sewa ki Amerika, koe taha po ni 5 miliona koe ni ko tau pekia, o ku toko lahia e si kakai tonga. Pau tau sewa te koe ngāhi whamiri toko lahi e koe nau. Whainga tā ia koe hinga koe pekia e toko taha nau ki whamiri. Koe ni ihi o ku koe toko taha pe ko pekia he whamiri, ko toko ua pe toko whiha. Ko se iwa koe ki Australia, koe toko 12,000, toko taha mano tupu. Koe ki whanua sisi o mau tō comparison ki he whanua koe ko Amerika. Ko taha mano tupu a he pekia i he COVID, koe ni Australia. E Luseane kau ki hua. Ko ho lau mai kau u whikau o whakanini mo pe, ne uesia i pe e whanua. Au pito. Pea koe tau seo koe ke ngāhi pekia toko lahi koe ni mamani. Koe ono miliona me he mahaki koe ni. Ko hai e nani whakaukau e hau ha mea. Ha mahaki o tāmate i pehe e kakai o mamani. Pea ku tau kei vilo pe me ia ku whiu whainga ko Amerika lahi ena. Koe ke toi ilo he pule a ngai po hai me e whai. Kei mate pe pekia pe kakai i he mahaki koe ni. Ko kai ke toi ha me ko lockdown, ko toi lockdown, ko mask, ko toi mask, ko ha. Ko tau sio koe ni hange ko Australia. O ku lele pe e se ne, o ku lele pe Kenipela, ko mau ki kolo laikon ko Kenipela. O ku lele pe utala mai e whare mahaki. O wha mai o te motoiomi, mo oko moto ke tā. Ka pau ko ha emergency pe mo wong ki whare mahaki. Ko ngahi mea ke he mo kātake pe ki o mo ngāhi GP ko toke tā whakawhamiri. Ia koe ke toi lawa e whai maa ki iau, toka ngā e si kakai koe ko nau, fu toko lai. Pea ko whea taim na tau pēa he ke tau, ke lawa toka ngā e tau tō. Ko tau nofo e taimi ni, ko tau nofo e ili fia. O koe maa o whetu. Iyo. Ke sia e Luseane ko whea tā naki atu pēa o tā noa ko ki whakakaukau e ua, koe pekia, koe kau pekia, pa ke hana o mai e statistika.
Pe mo whakakaukau o nofo mau. Seke foi mea e ua ko ia. O si hanga ia talamai e tau whai ngata ia. Ono miliona. Pe aku whenga ai mitia ia mo ngāhi pure anga ke hange ku whahanga ke me ai. O ko ngā whoko ngāhi uhinga ke tau nofo he langa e whonua mo ekonomika mo mea. Ka koe kau pekia ko ia. Koe lahi tahe ngau tolu i e taimi koe na te kai ke whai aha hoho. Pau tau whawhetai, na tokoni mai huhu, ka kene ka awhia ea mahaki, ka tene tokonia ke malui, koe uhinga e huhu, koe malui, ke oua e mau lahi o ka hau mai ai mahaki ke kita. Pea whakasisi. Pea whakasisi. E impeki ia kita. Ko kinau tolu kou te kai ke huhu, o kuia e whakaloto lahi, koe ngā, he ka pauna e kai ke tau huhu. E mahalo e tahaua miliona pe toi lahi ange Luseane. He koe foi, lere koe ki hono miliona, koe lere o nima miliona pe ia i e te eki ke whai e huhu, ke wha miliona. E sio ke mea koe ia, ka koe tala noa ke pekia, ko hange kou ku mata ngalo, he koe ngai wha miri Luseane, o ku ongo. Pekia toko tolu, pekia toko wha, pekia e Atamai. Se ka ke tau whātoa ina ai ngai whamiri pe kia Atamai, pe kia ai waifi, pe kia ai whanau pe koe tokota. Se ke whakaririfu koe ai tau toi hanga o whamanatu pe he mai koe tau sio ki he ne uesia i talanoa ki he pe kia mo e nofo mau. Ko tau wau ki he fiu e nofo mau. Ko tau wau ki he fiu pe ko mahalo ko hangi ko tau noa kau psychologia. Ko hao koe ili fia, mo nofo ili fia koe tangata, me hanga uesia tau tolu, whaka Atamai. Ko tau ili fia he au ki he, ko tau ili fia he au ki he, ko te hange ko tamai, he keke aura ki he, toko lahi, fu toko lahi kakai. O ko pēa, ui o koe ke whefu aura ka whetu. Pea koe maa holo ma mask, koe mea mahini a maua koe mask. He taimi o maua i ki tu ao ki shopping center, pe koe o ka whetu, pau koe ma mask. Pea koe mea pēa koe utou tala mai ke kau toke tā. Nea mo o whakahela, ai mask. Ka koe mask e une lava ta ofi mea lahi, o ku mai ka kita. Ta ofi e flu, ta ofi e corona mo no whahina. Iyo, pe koe mea koe o kou hange o kou worried ki ai. Koe whanong he ngai tala no, koe tala mai. Whakamai te arato mask o tangutu mai ka kai kuna ta e mask. Ko hea mea ka whakamai e te hanga protect kita. Ona. Ko hea mea arai o ka kita hea mea e o ku tau ai ki whakamai. O ku tau tala whakamai e tau puke tala whakamai. Ko eni ko aoen ke mask o tala mai e ka kai ni. Whakamai e arai te tau tu boku fu mask o ka kita mutu maha tahai he whakataha ko ia o ku nau mask. Ko aoen mea o whakamai. Iyo. Maha koe mea ke tau whakaukau i siwa. Mahal ka pau te tu atua ia o ko mask atu ki ha mea. Mahal e ongo e lewa hatahai, si te tu ia hap mask e koe nak mask mai pea a mea ia, a siua ia. Mahal koe mea ia, ko tau tolu e kakai maa tau tohe. Ko ahoe ko ka ahoe kakai ko maa o he whai ha mea koe ki whahata. Ka koe mea ia koe ni ke mask o pau ke u. He mea ko wili whia he maha ki. Ko wiki lota ke puke. Pea ko te mask pe awe ki a wheitu upe, pe ka pau te aratu ki a mea ko mask ki kātaki pe, that's what I do. Koe mea ea kou tau a kou Luseane nei, se ke mea koe. E ne uesia koe ki tau tu. Koe tau tui o tau mask, pe koe tau tae tui, o ku uesia pe. Ka pau te tui, o koe ai no whainga uesia. Ka pau te tae tui, he koe taimini fo, koe taimia koe, ka tare hata hai a hente tau e la peta tula po tala noa. Ka koe talu koe ai Kolonavailasi. Ko ne tare pe hata ku te osio ki a mea, koe te hukitua, pe koe te kamata ki koe ne tare koe hata hai i hapanke, pe koe whare koe os ngau e kakaia. Ka ke sio, koe hau ia ke whakakau koe e tau, ai koe irifia, pe koe e tau tokanga Luseane. Ai a koe whakaukau mahalo pe e tau irifia koe tau tokanga. Koe tau tokanga
ko inga ke heku vai a tau sino mo tau mo ui ko ki tau malo ya nge ko ki tau e ka kai na mo ile au ta fe inga le tau ke tau fa pe ko tau fa fe tai pe na ma tau he flu pe na sai na tau flu na to kon ka te ke ka ta ke ha pa ta fa tau nge pe ta alwa tu ko ni ke ta ke ha pe i Kolonavailasi ka koe tau tala no a ki he nauhanga o a umai ke whakakaukau e irifia a umai ke whakakaukau e kaupekia koe nofo mani koe nofo mau so ko hange ko tau a Luseane na tau mi he ua whetaha hiwa ke ta toe foki ki to koe no molo ma mahina e ono i tonga mahina e ono pe whahe pe au ke tainu la heanga tonga e tau me ua whetahawa pe whae mai apa ko mahau e taha i waka ma foki ma mai November so ma mai November tau ene ma nofo e taha i waka koe tau whengu o te kai ke masio ke ko ma mateu pe mateu a tonga pe mateu e whewholau a ki ke mao. E te ma ki hange koe lau koe ana. Ki ri tau la kumeni, whai atu pe ngā ue lau meni. E koe me hapu kia o ku maho inga au pito ki te hanga o ki te whakaukau i te situation a kita, O te tokang kita e ki he mea mele kuru mea tokau ngā apiuk whai. Whakaukau lei ki te ki a kita e anga koe a te mo ui, Ka pau ke hato ki mahaki tauhi. Ko pau ke te whanongo ke tāno mai e toki tāmo specialist. Ke o te ke whai o mea koe, ka pau te ke puke, ke COVID, te ke whai ngata i alahi. Ne ongo pena ke aro huhu COVID, ka uki e ka kai o hange ko au. Ka pau e mau ki te mahaki te whai ngata ia, ne ongo ki o sa aro hu. Aia te whale wa me a kotoa pe ke te whenga, ke te safe, me he mahaki koe ni. E ko hange koe tāla noa, koe mahaki koe ni u hange koe e nofu pe mo tau tohu. Pea mahalo ofa pe i kai, e iai ha aho ia e mawai e mahaki koe ni a ao. Ka awha pe te ulawa o get through, a ke tokoni mo me a ponua koe ni me a whameti koro ke te mo u. He koe me ai koe mahaki ko hao pea mo i ta umotua, o pukai ke pehe ke te sino malo i hange koe tamai ki kei tāla wō mo ka karanau kei si anga ngā toru. Me ia koe ni u koe ke ilha ta hepu ka hākaha no hinga ko. Hawa i o tau ia siwa o ku puke sisi pe ia. Hau ia tau ia au o ko puke lahi au pito au ia. O kia no hona uhinga, hange ko tā noa, ka pau ko te situation o kia ha te whangi mahaki, o te toe compromise ngai kita e te life mo e te health. Ka pau e mau kita he mea koe ni. Koe mea peko tau iloi. Neonga o kai ke ta ofi he huhu. Ai mau kita he mahaki ka o te hanga whika si au pita hono uesia kita. Peko kita ko tau tau iloi. Ka pa ia ha mea ku hao. Te whenga e te lelei ta ha ki oe. Ke oe hao e mea koe hao tau ia kita. Ngai peka te lue ati ala. Ka te sua ka fu pasi o kulere, ma heke ki te lue ki te tai mo kulere ma he pasi. Te tari ke alo, ke te whenga ke te safe. Tam ia ko tau seot koe ka kai ni, kai peke nau tokanga nau tori ke nau safety. Koe mea maali e whakau koe Luseane he koe fumu e tau fie mau mo i mea Okooko. Aia koe te alatu koe hange ko whatata ki a fulori. Koe lahi ka kai puke lahi, pea nau sipekia, koe tau tae tokanga. Pea iai kakai na nau puke lahi, pea nau toi mo ui mai, koe tae tokanga, koe tae tokanga, pe koe ne hoko mai pe mahakina kai ke te hanga ino pe nai hu mai me whehe ku alu he ea, whanonga haura vai lasi he ea. Ka koe ku soa tu Luseane koe mea e ua ko whetana ke atu koe tangana ta puke ai i he flu, he maka o sena mahina e taha makonga. Puke lahi whaaruria a kupa kai ke puke. No tonga koe nofo tau Atamai, pe mono uesia tau Ulungaanga e tau mea kwhai i he COVID, e Kolonavailasi ku hu mai flu ia.
o ka puke ai, pe au puke lahi au. Pe he pe au ia pe te utoi mo ui pe ikai. He foi puke koia. Ko uo skamata ke uhanga hake au ki he langi o sio ki ai. Na whai ku te whanonga e rewa ki he api ma. Ka koe. Ai te ki osi mea tonki te whai. Ia, ka koe se ke foi uesia koia. Pe au, kata, tamai toke taaka te au heku chipi. Siwa alu ki whare mahaki. Heku tu kovi au pito ho flu. Sia, ko kuiri fia pe ko tokanga hangi. Kai ke uwhea ala ke whare mahaki. Heku tokola he whaka kau kovi ti ia. Ai koe mea kana o sia kai Luseane, ko tānoa ke nai uesia koe. Ko so tamai toke taaka ke alu na whai whangata maki mo. Kai ke uwhea alo aku satu na ala to e pa to e mawa kovi ti ko si o pito ia. I whare mahaki. Pe hau kāka take ai pe, ko hamena e hoko, mana e tonu pe ki whiri ko ia mo e kuanga tutuni ko ia. Pe mo tokone ngai mea whare mahaki Luseane mo whare pe te whare i whoki whakatoke tā mo koe. Pa kou tui koe mea nau toi mo ui mai ai. Ai a kapana o aru ki whare mahaki e malawa ke maua ko viti pe he ni ku ke si toka taha pe o whai tau Polokalama ko o si. By the grace of God. Ange koe lau mahane ke ai pe o aanga ki maamani nei. Toi whakamo ui ai a koe. Ka koe tau tāna wai ke o mea ko me hanga uesia tau tau i maamani. Uesia he mahaki koe ni ai whakapisnisi. Ai whakapolitikale. Religious. Kai ke tohe mea koe o koe ke ha mea ia. Na o sio he foi Polokalama koe nau pe koe koe toki mea edu ko ha o tā i a maamani o tā i kātoa. Na e hoko e tau mo mea o hoko atu uesia te uwhanua. Pe hao te uwhanua. Uesia lahi atue, ma te lahi atue. Koe mea ia koe ni o kuteke ke hata haia ha maha whanua ia e hao mea koe ni. Pe aku lahi tāna e kakai maha kuofi e aha whakamui moe. Ha moe ha. Ka koe te tānoa mai e kau palofesa i he health. O nau tala mai ka tauto. Koe angai ne alu a mamani. Koe anga koe ai alu ai whetongitongi a mamani mo e tau mea au whai. Whetongitongi ai teki ni kare. Whetongitongi ai ilo. Whakatupu mai u mea mahake me mea koe ki tonu ke whakatupu mai. Ka te tau pehe pe tau tōruia. Pea koe mea koe ni a COVID ia koe ni. O ku wheli liu aki pēia. O vai pupe mai. Oh, there's a new variant. U pau ke mo tokanga koe new variant. Kange ko koe tau wao ke hela ia. Ko tau kai ke tau toi fia si o newsi tau tōru tau li fia. Nā tala mai koe iaha new variant. Ka koe anga whake ara mea koe ni. Pea ko kai ke ngata pea ko hao e mea koe monkeypox. Ko hao e mea taha, ko hao e mea taha. Hange ko ko tau o ngoi, ta mai kau psychologist. Koe ka kai o mamani. Ko nau a o ki e hela ia. We are tired. Ko tau a o ke mamahi ia. He koe ke toi ha mea no tala mai, ko e ni ko hoko e ni. Hange ko tau inundated, fo i lea ia e pālani o ko sa ia o pitoa. He koe hongo e ko mao e taimi. Inundated me information, inundated me tala mai ke whai e mo whai e. Koe lotonga pe koe te ki whiawhia ko tala mai ke whai e, mo ai e. Koe iai koe te ki whanau ko te tāno, ma tāno o pito ke ma whanau. Kai ke ngofua ke nā womi ki heni, ko hinga nā mapuke. Someone has a cold, tapu ke mo matoki heni. Paki nā osi lau e nā tō. Ka koe hame e poko ai, o ma miss e ma whanau. Tamu koe ke nā womi ai. O ma miss ai whangi mo kopona ai, te whesio peko nā whangi mata. O ne uesia lewa e hia e mauna fō. So koe me e koe. Impact lahi e my life, my happiness, and my mental well-being, my hāfua. And this is what happens ke kakai ko toa mamani. Ko ne puke he tā ki family now isolate. Koe ki nau lawa o ke lotu, koe ki nau lawa o ke a ko. Whanki mea ko una wanga ki ai, ko kai ki nau toi whai.
Koe whangi whanau koe ni nau tāno mo whanau. O nau tupu hake whangi mokopuna koe nia I he masking. Nau tupu hake whanua he taimi koe ni, koe tāno a pek he COVID, who's sick. Ka ofa mono te sio ke whanai me, nā tau tupu hake ko tau tupu hake pe normal, right? Tai mini, koe hae normal I he tau tupu hake, tai mini mo tau whanau. Ko uesia ai normal a mamani ia, he mahaki koe ni, kai ke tau koe whokhango lau e palofesa ni nai, he kai ke toi ai ha me e koe normal a mamani. Hu mai mahaki koe ni, abnormal e mea koto. Os ni liu e mea koto e ki toi tatau ia, never again. Liu pia mo koe tau, koe ana ho tau wā, Luseane nei. Ho tala noa koe ki ta whanau me whamopuna au o lahi au pitu. Pei kai ngatai, nei ngai pekia, I he whamiri, I ho tau koloni, I sene, I whē. Ne kai ki te lawa whaha o ia ki ai. Pe hawe pekia heni na e whahinga na more na mo ueno tau community tonga pa kou whapapa ki ai. Kai ke whaha lawa hao ia ki ai. Ko inga koe papaka, mo tokana I kina, mo ilifia, kau katoa, all of the above. He lere koe ai mahaki. Pa kutau whawhitai. Ki ai te kakai mo ui, koe whai mamani kua nge koe ano. Si ionga more ka koe kutanoa. Nai tuku ki tau tolu me ngāhi whatongia kepe, arua hange kau ko tau toi whainga eni hange ko au ke toi whainga ke whawok mahu Atamai ke walu ke whaitu malo mo mitia ko eni Faifio mo Facebook ko me iku so tēnei sai ai mitia whasosiare toko nia tau tolu ke tau whai pe Polokalama me apini tau kei whetu utaki pe mo kakai Facebook ka neo whai ai ke mo tau lau mo mea ka tau kei lava tala noa Koe me e koe nau sio nei whakatoka ngāhi lahi. Ko tau personality, ko tau wanga ko liliu I mamani. Pe koe tala no koe ke liliu ho tau wanga, ko asi mai ko tau toi anga koviame, ko tau toi uke opito tau wanga e tai min ko uhinga, ko no uesia tau tore mahaki. Ko tau sio koe ke tau community, kapati tau sio koe ke tau community tona. Koe mea koe na ke oha ke siwa mea koe ke Facebook. Ko tau tau tawha koe ke lahi e tau tōko ke tau toi oho. O tau nofo pe tau Facebook. O kai ke toi ha tau mea tau tōro o koe Facebook ape. Koe tau mamahi o mai he Facebook. Koe tau ita o mai he Facebook. Pe koe mea pe oku whihi Luseane. He koe mea pe tau lawa si whakarea o lai hange koe si mate mai me sene pe kia. Koe ke whaha au ki ai. Koe si efo pe Facebook a mo YouTube. Ai e kono ukonga koe a tuku kehe hange. Ai hange koku. Hange koe tala noa Luseane. Ka tuku a I hata hapuaka pe koe ose hange koe whakatapu. O koe ka pēka whangahosu mo whangapuaka ki tau tolu. Mea ngoi he taime e ni iu kau whaanga pe heka ko wala e whakatata Luseane. Ka pau e tuku a I ki tau tolu. Koe hame koko oku whakatupu e uparaparema he loto a ko ia. Pea nā tau. Hange pe ka ki reka kono crown ke tau te ai koe pe koe. Ka akune whai pe e mea e ua here taimi oku tau nofo pe hange u tau popula. Koe tauanga li lei pe koe tauanga koko. Pe koe mea koe mea lahi mai koe mea asika te au Luseane. Koe tau whakatoutu anga le lei pe mo e ngā kofi. Ngā e kofi. E kune hanga o hange koe talanda o koe e toke tāta. Hanga e komitia o enlarge mai ai o mea kotoa pe tau life, he? O toi ai ke lahi ange mamahi, toi ai ke lahi ange puke whaka Atamai, toi ai ke lahi ange ite ita, he? Hanga he mea koe ni ko tau Ulungaanga kou kai ke sai, hanga he mea koe ni o whakalahi mai, he? Pea koe mea koe hanga koe ngāhi potu ngāo koe tāna koe ki Australia. Whenga koe a ngā kene hanga o whakapaanga I ngāhi potu ngāo
ke whenga ke tila mo ngāhi mea koe ni hange koe domestic violence o ringa koe lahiang, mental illness. Ka koe ngāhi agency koe ni unau toko ngai ka kai koe ni victims. Ko lele ia o nau kai ki nau te lava na toro o look after ki futo ko lahi. Ai o paule ke whakalahi a pita pa anga ke u agencies koe ni. Ke toko ni anga si ka kai koe ni unau victimize he mea koe ni. Seke mea koe ni Luseane. Mafuri e kakai pe koe pure anga o ofa mo tokonia. Toi mafuri pe he taime ni I o whai e o mea ia ko uhinga koe puputu, kulukia, mo e hāfua hono uesia ki tautolo. Koe tāno koe ke uesia. Nā wā koe ni nai, koe ko tautolo pe uesia pe koe. O wā ke pule anga, ngahi pule anga la lahi maamani ko nā uesia au pita. Tala no koe ni ke, tala no foku te raka maha koe ni me siaina. Pe tau sio lewe ke hanga koe siaina koe o handle le mea koe ni. Ko ulau koe mate koe a siaina ko toko ni maafepe. Tau le ka mate maha ki koe ni. Mate Amerika over he taha miliona. Aia ko hea no uhinga, the way they handled it. Ko siaina koe fu whanua toko lahi taha I maamani. So why? Ko hamena nau lava whakasisi. E nau kakaina e na e pekia I he mea koe ni. Ko hamena ke lava e Amerika lahi whakasisi. According to her energy mo ne silini mo ne resources. It's just the way people handle things. Ko maua o ma handle le mea koe ni aki e manofi api mo ma ko e ma whanau ki o whamaya now try and be safe. Mo I tui ho ma ki mask e ma loe atu o ki whare koroa. That's all. Sometimes ko me ai very simple. Ngai mea maare Luseane koe. Ana koe tuu koe ni ho mau whetu ni mo mau shopping I. Koe ahoe ni I maawan maua ko maua pe ma ki maas e taini. Ma maas pe maua. O ware pe ku o sisi au pito. Ka koe mea koe ku he kui kai koe tau ai pe me kolo ki ke malu ki tatu me Kolonavailasi. Koe flu, koe ha, koe tari, koe whainga mahaki ke kai urewa ku tau sio o kuia hane ki horo. Ko maua e koe hangaia e ma no fui a maua. Mahalo pe kai ke tari a whainga u mamas pe ma. Pa koe omia kakai ki he mi ki apini. Koe lahi taha te mau whiohi pe I tua. Mau pe e mau mea tokoni mo mea. Pa kaha mai ki lotoni, very careful au pito. Pa koe e ma Koe no i cleaner koe haka ni sini koe ni air cleaner I he studio he mo whare mo ui pe pa ma kore mpeka nau tō ko ka pao ku mo ki tare pe koe haki mea hoka mo tō pakaina mo mai ki mea mo Polokalama mai pe hake koe kau Kenipela ni mo Polokalama mai pe ai ho mo laptopu Polokalama mai mo apina mo mai pe mau ku tika o pita ma o pene se Kolonavailasi. And it is ko me ko o simple he. Ko si ai ne ta pu pe ki ara dai ni tu. Hanga na ro ta pu pe na ta ka ho me avi ta siot na ta mantu ke ta siot ni. Avi fa ho avi na ro tu. But at the end of the day, ko isolate me ko ni ku pa ke isolate ma ki ko ni. To keep it from spreading, he ne alu he. Ai koe whai mea pia, why, o 5,000 deaths, I si aina, since it began. Nea mo ke tau o reasons e tau tore, o hinga, he. Ka aku iai e nau whahinga dictatorial way of hono aio o lesson ai umea. Ai ko kita, pau ki te anga e whakasi aina ki tai api. Ko te au ki tō ka pau te ki tātare tui e maas. Ko te au ki tātare ake ka kai te nau mau e nau tō e. E ko te ka pau te mo whakatoka ngai, ko e kau esia. Ko nau maas pe nau tōre, ko nau ki puke pe ko nau maas nau tōre. Before coronavirus. Ko mea ki he e pōra mo e hawhoi o mea ko ia. Pea nau tui pe nau tōro nau maas ko nau. Kof nau fofo ngai. O nau tui koe kakai pe Luseane ko whato ngai he ni.
Koe toho lai tae kau tui maas ia I Kenipela ni koe kau uesia. Ia. Tui maas pena tō ka holo ai Kolonavailasi, tui maas koe ku toi lere ki olunga, lere moe flu, koe haha no kovi koe ka mea koe ko uhinga kia Luseane. Koe haha no kovi tui maas ke te lava po Ma'ananga. Kai lava I ke te malu me o mahaki mai las koe ni, ko whanau mai koe mutation, ko nau whanau mai mafuri mai koe delta, koe ha, koe na koe delta mai omicron kui tonga, Kai ke, koe anga whoke tau tānoa, ke he peo mu whauhinga moto, koe anga ne ma whauhinga maupa ko aonga pe ngā, mea eo ma ke I hawa I moe mahu. Ku matui mau ke mo whakasaya nisi. Ma whakatamai ke toko ni a ki maua he kui kai ke mamalo he. Mika hangi putol ko mo ilele sai putol mo ke malo. Ma tokanga maua ia he ku ma whakatau mamaki. Koe kere si pe ku ma kei mo ia. Luseane koe tata I waa te tukua te koe ko tata aro mai ke te whai hatanaki ma a whakatoko mai pia te matatau atu ai malo. Ka koe hange pe koe koe Tatalanga noa he, na ia ngāhi whanua I mamani. Ko sia koe ngāhi whanua sia I nihi he, whanua toko lahi hange ko sia pami. Toko lahi miliona fia. And yet, tō mano pe nau kau piki a nau tōwe, tau sio ki sia ina. Aia koe tau sio pe koe it's the way o te hangai whanua toka ngai ene kakai. Ai au tau o mai le vai ki he tau tonu. Koe whaunga pe kou te toka ngai a ki kita mo to ki whamiri. Ki te tui pe kita kia mea kou te amoi koe te Hawaii he. Koe kia hano kovi o nai mask. Koe kia hano kovi o arak au ki whai ka wā o ke mask. Pe tuku pehe a ke peki mask e lunga ka enu ho I puka wā he. Pe pehe I waki lalo. He mo ke whai ka wā o tātā puni momoko. Taimi momoko ino Kenipela ni mo Nukusila mo whewhua, Southern Hemisphere. Ne onga o kume, ati ke lawa peo hiva pegi tau a o kutu yo mask. Kai ke, koe whakamanatua ki pe, o kia me te lawa whai ki whakasisi. Koe ma share pe me ko ma whai maua, malo o pito mo mea mai. Malo o pito mo mea mai, o ik mo tau kainga, pe ko whamaro ke Luseane lawa lei ai te uteu mai tau Polokalama, pe mo wahe mai ko iana pe ma wahe me matau kei pe mamu ma ero hanga tono atu pe ki he o mea kono Okooko pe moe mea o ko matau kei e ki maua. Kai ke malo avito malo motolu mea mai mo ki motolu e mea mai ke Polokalama ni ma ofa rahi atu. Tatau atu ai.